дар ягон мурофиа иҷозати сабти видеоӣ гирифтагӣ набудад дар таҷрибаи худам. ҷои доштани чунин қонунвайронкунӣ дар қисмҳои ҳарбиро шахсан худи шумо дар чӣ мебинед? Як шата задан ин албатта ин қонуншиканӣ аст. Вале бо як шата задан ягон аскар ба командираш ба мақомотҳои прокуратура муроҷиат намекунад. Нақши асосиро дар бартараф кардани муносибатҳои ғайриоммавӣ ин командирони қисмони ҳарбӣ ва роҳбарони қисмҳои ҳарбӣ мебозанд. То суд мераванд ва ё як қисми онҳо пӯшида, яъне дар худи ҳамин қисмҳои ҳарбӣ мемонанд? Шахсе ки шикоят мебарад, мавқеи он бисёр паст мешавад. Бо шумо Ҷамшеди Маъруф, хуш омадед ба Дастархон. салому алайкум, бо шумо Ҷамшеди Маъруф, хуш омадед ба Дастархон. маъмулан дар рӯи Дастархон таом мехӯрам, вале дар як вақт бисёре аз масъалаҳои муҳим ва суҳбатҳои хос маҳз сари Дастархон сурат мегиранд. Дастархон аз аввалин подкастҳои тоҷикӣ дар Тоҷикистон аст, ки дар он ҳама чиз ва барои ҳамагон мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. фасли аввали подкасти мо доир ба сабаби омилҳои сарбозшикорӣ ва ё аблаваи ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ бахшида шудааст. ин нашри подкасти мо идомаи мавзӯи баррасии парвандаҳо вобаста ба ҳуқуқвайронкуниҳо нисбати даъватшавандагону сарбозон аст, ки онро дар якҷоягӣ бо вакили дифоъ ё адвокат Дилшод Ҷураев дар подкасти Дастархон ба баҳс мекашем. хуш омадед акай Дилшод. Салом. хуб акай Дилшод, ҳангоми баррасии парвандаҳое ки шумо мегузаронед ё ин ки аз рӯи таҷрибаи худатон ва аз рӯи таҷрибаи дигар адвокатҳое ки хоҳу нохоҳ масалан суҳбат мекунед, оё ба кору фаъолияти адвокатҳо ва ё барои иштироки намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорон дар мурофиаҳои судӣ ягон монеа ҳам ҷой доранд? агар бошанд мегуфтед ки чӣ гуна монеаҳоро масалан шумо мушоҳида кардед дар ҳангоми баррасии мурофиаҳои судӣ? ман танҳо бозам такрор мекунам, танҳо дар бораи мурофиаҳои вобаста ба даъватшавандагон, вобаста ба ҳимояи ҳуқуқи хизматчиёни ҳарбӣ гап мезанам ва дар ин таҷрибаи худам ва ҳамкорони наздики ман ягон монеагӣ пайдо нашуда буд. Яъне дар бисёри мурофиаҳо журналистон иштирок мекарданд. Албатта дар худи мурофиа сабти видео, аудио аз тарафи журналистон танҳо бо иҷозати суд раисӣ кунанда мешавад ва дар аксари ҳолатҳо иҷозат намедоданд, вале барои иштироки журналистон дар мурофиаҳо ягон монеагӣ эҷод карда нашудааст. аммо агар дар умум гӯем, агар ин гуна ҳолатҳо дар таҷриба ҳастанд, ки масалан ба фаъолияти адвокатҳо монеагӣ эҷод бошад ё ин ки ба фаъолияти рӯзноманигорон, яъне иҷоза надодани масалан сабт ё масалан наворгирӣ? Дар бисёри парвандаҳо, дар бисёри аксарияти парвандаҳо барои навори видеоӣ ва аудиоӣ иҷозат намедод раис кунанда. Новобаста аз он ки кӣ мехоҳад ин чиро сабти видеоро кунад, дар гоҳ журналистме ё худи адвокатме. дар ягон мурофиа иҷозати сабти видеоӣ гирифтагӣ набудад дар таҷрибаи худам. Вале мо дар парвандаҳои ҷиноятӣ адвокатҳо мо тибқи кодекси мурофиаи ҷиноятӣ мо ҳуқуқ дорем мурофиаро сабти аудиоӣ кунем ва аз ин ҳуқуқамон мо истифода мебарем. Ва дар баъзе ҳолатҳо як мисли монеа эҷод мешавад, вале баъд аз қироати меъёри қонун аз тарафи мо ягон монеагӣ набуд. хуб, умуман ҳамин гӯем ки ҳамин ҷараёни гӯем ки сабт ё наворгирӣ аз рӯи қонунгузорӣ чӣ гуна аст? Яъне дар қонун дар ин бора чӣ мегӯяд? оё ягон махсус қайде ҳаст ки масалан дар кадом вақт
иҷоза аст ки сабту навор гирифт, хоҳ аз тарафи ҷомеаи шаҳрвандӣ, хоҳ аз тарафи рӯзноманигорон, ва дар кадом вақт манъ аст? танҳо бо иҷозати раисикунанда. дар дилҳо парвандаҳо раисикунандаи мурофиаи судӣ метавонад ба ҳар кас манъ кунад ки сабти видеоӣ ё аудиоӣ гузаронад, ғайр аз адвокат. албатта ғайр аз сабти аудиоӣ аз тарафи адвокат. барои ҳамин ин дар қонунгузорӣ аст, дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ ва кодекси мурофиаи гражданӣ. албатта агар хоҳад масалан иҷоза метаҳад, нахоҳад иҷоза наметаҳад. хеле хуб. баъзан вақт мушоҳида мешавад ки дар расонаҳо қазияҳои вобаста ба ҷой доштани режими дидafshina ё ин ки бузургсолорӣ дар қисмҳои ҳарбӣ инъикос мешаванд. яъне дар васоити ахбори оммаӣ гӯем ки тоҷикистон сабаби ҷой доштани чунин қонунвайронкунӣ дар қисмҳои ҳарбиро шахсан худи шумо дар чӣ мебинед? дар системаи тарбияи аскарон. яъне аз аввал ин тавр омадаи ки шахсоне ки бештар хизмати ҳарбиро адо карда истоданд, онҳо як бартарият нисбати ба наваскарон доранд ва онҳо бояд ин бартарияшонро нишон диҳанд. ин як система ҳаст, сабаби асосияш ин аст. роҳе вуҷуд дорад ки ҳамин системае ки дар қисмҳои ҳарбӣ ҷой дорад, онро масалан ман намегӯям ки ба пуррагӣ решакан кард, аммо мешавад ки масалан коҳиш дод, масалан ҳамина кам кард? ин вобастагӣ дорад. нақши асосӣ дар ин кор командирони қисмҳои ҳарбӣ мебозанд ва афсарон мебозанд ки онҳо то чӣ андоза назорат мебаранд, то чӣ андоза муносибатҳои ғайриоиномавиро бартараф як монеагӣ эҷод кунанд барои ин гуна муносибатҳо. нақши асосиро дар бартараф кардани муносибатҳои ғайриоиномавӣ ин командирони қисмони ҳарбӣ ва роҳбарони қисмҳои ҳарбӣ мебозанд. барое ки онҳо бевосита бо аскарон муомила мекунанд. онҳо бевосита гӯем ки бо аскарон зиндагӣ мекунанд дар як казармао, дар як территория гӯеман мешавад ва шабу рӯз онҳо ҳамроҳашон ва онҳо назоратро қатъитар бояд кунанд. хуб, ба назари шумо оё ҳамаи қазияҳои вобаста ба дидafshina то суд мераванд ва ё як қисми онҳо пӯшида, яъне дар худи ҳамин қисмҳои ҳарбӣ мемонанд? медонед, дар артиш шахсе ки шикоят мебарад, мавқеи он бисёр паст мешавад. як лақабҳо мемонад, як ярликҳо мемонад ки онҳо ба дигарон ва бо шахсе ки шикоят мекунад, дигар аскарон ба онҳо суҳбат намекунанд, муносибаташонро қатъ мекунанд, муносибаташонро бад мекунанд. барои ҳамин ба суд танҳо он ҳолатҳое мерасад ки як оқибати вазнин овардагӣ бошад. як шата задан албатта ин қонуншиканӣ аст, вале бо як шата задан ягон аскар ба командираш, ба мақомотҳои прокуратура муроҷиат намекунад. барои ҳамин ярлики бузро нагирифтан ба. хеле шод. ман вақте ки бо коршиносое ки дар ҳамин соҳа солиёни зиёд кор мекунанд ва ҳуқуқшиносоне ки дар ҳамин ҷода масалан бештар фаъолият кардагӣ ҳастанд, ба ман нақл кардам ва гуфтанд ки масалан имрӯз дар ҳамон қисмҳои ҳарбӣ яъне камераҳои назоратӣ ҳам ҳастанд. оё ҳамин камераҳои назоратӣ танҳо дар ҳолате ки шикоят мешавад баъд истифода бурда мешавад, ё ин ки ягон мақомоти гӯем ки прокуратураи ҳарбӣ барои мисол мешавад ки дар як муддати муайян бевосита омада назорат кунад ки
یعنی گویم که 1 ماه گذشت یا 3 ماه نگذشت اومده مثلا کامر نظارتی رو برداشته یک نظارت کند که مثلا در قسم‌های حربی چی حالت است چی گونه وضع است و در تجربه هست این گونه حالت یا اینکه تنها در حالتی که وقتی که یگان گویم که یگان حالت یگان وزنی رخ داد در قسم حربی تنها در همین حالت اون کامرای نظارتی استفاده می شود. ما بیشترش میگم در قسم حربی نه تنها کامراهای نظارتی وجود دارند ولی قوطی‌های مخصوص برای شکایت هست. تلفن‌های رقم‌های تلفنی باورناک پروکراتور حربی هست. همش وجود دارند. ولی تا چی اندازه اینا همش استفاده میبرد ما نمیدونیم. گرچند که کامراهای نظارتی وجود داشته باشند هم عسکران میدونند که در کجا کدام منطقه کازارما رو کدام منطقه یعنی قسم حربی رو کامراهای نظارتی ثبت نمیکنند و بیشتر قاعده ویرانکنی ها الان بیرون از نظارت بیرون از سلیپای زونه در همان جا میکنند در حاجتخانه ها در پشت دیوار ها البته در این کامراهای نظارتی از یک جهت یاردم داده میتواند ولی معما رو پورا برطرف کرده نمیتواند. خب در برابر اون که ما کامراهای نظارتی گفتیم عموما در قسم‌های حربی برای سربازان شرایط برای گرفتن مصلحت یا کمک‌های حقوقی جای دارد. عموما در برابر یعنی تا رفتن بسیار وقت حالا ما مشاهده میکنیم برای دعوت شوندگان مصلحت‌های حقوقی رایگان داده می شود. اما وقتی که علاقه اون دعوت شوندگان همچون خدمتچی حربی یا اینکه به قول به اصطلاح همچون سرباز است در قسم حربی در همونجا هم رفته کمک‌های حقوقی رسانده می شود یا اینکه اون شرایطی هست در اونجا که مثلا حقوقشناسان یا الکاتور رفته مثلا از حقوق‌های اونها از حقوق‌های نه دعوت شوندگان بلکه از حقوق‌های سربازان بیوسته. البته اگر سربازان مراجعت کنند مکتوب فرستن عریضه فرستن یا زنگ تلفنی کنند امکانیت به اونجا رفته به قسم‌های رفته خدمت رسانی حقوقی رساندن هست. در خیلی که گفتم در قسم‌های حربی با تلفن ها هست رقم تلفنی باورناک پروکراتور حربی هست قوطی ها هست ولی تا چی اندازه اینا همش استفاده می‌کنن و ما تاریک است چون که گویم که یک سرباز شکایت نایسته به قوطی پرتافت دیگه سربازا میبینن و از اون پرسان میشود که تو چی نویسی چی شکایت کردی و آوازه پهن میکند که این بچه این عسکر شکایت کننده هست و با این شخص نسبتشون بد میشود ولی در تجربه چخیل این شکایت میفرستادند چخیل به تلفن های باوری پروکراتور حربی زنگ میزنند به من تاریک است. یعنی اگر وقتی که حتی یاری حقوقی هم رسانند تنها در صورت مراجعت البته یعنی کسی مثلا هم تو رفته بیوسته کمک نمیکند یعنی وقتی که مراجعت شد پس البته خب تشکر زیاد تاکید شد برای یک صحبتی پرمحتوا که در برنامه ما در پادکست ما اشتراک کرده خیلی خرسند هستیم که آمدید و در این مورد فکر و نظر خودتون رو بیان کردید. سپاس بی‌پایان دوستان عزیز برای شما نیست که تا با آخر ما رو همراهی کردید. با تلگرام و اینستاگرام ما ابونه شدن را فراموش نکنید. همه پیوندها در زیر همین پادکست ما جای داده شدن. خیلی خوشنود می شدیم واقعا اگر شما در این مسئله فکر و نظر خودتون رو بیان میکردید یا اینکه یگان کمک های حقوقی اگر ضرور باشد برای شما میتوانید نویسید. ما کوشش میکنیم که برای شما در این مسئله نیز معلومات مفید رو پیشکش کرده باشیم.
боқи то ҳафтаи дигар дар ҳамин вақту соат моро пайгирӣ намоед. худоҳофиз.